طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه الله عليه يا سلام. Assalamualaikum. Samawa pengantin samawa amin. Tahirul qalbi nakiyun zakirun lillah al-mustafa safiyun salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawah wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya habib Allah faktub lana nalqah wa nad'uka ya rabbana مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه يلا يلا. Assalamualaikum. طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله هو أمة لمت بهدي نتعبد يا ربي صل عليه الطيرنا وقرب هو أحمد ومحمد بهدي نتعبد يا ربي صل عليه الطيرنا وقرب هو أحمد ومحمد بهدي نتعبد يا ربي صل عليه وغيرته أحمد ومحمد
kupiah hirang nang berbaju biru sesingot kalah lambetan lalu nang tak lupa Pak Ai mau ucap hakan selamat nih berjumpa kita nang bertemuan wasa singot lambet besar ngalih bebujuran bila mencium gini dini geluyanan apalagi Pak Ai saumpama umpah makan bila masakan habang bisa sesingot pian juta umpat warna abang lalu nang tak lupa lawan pian ulun ucapkan selamat nih berjumpa lah kita beretaan jadi dilihat-lihat nang ada di hadapan kayaknya tadi ada awal nang pamulaan ulun lihat nang di situ ada nang manakar es tapi nang gesan kami kata diulakan lalu nang tak lupa sedikit memberi himbauan harinya mulai panas kering butuh lakungan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kami langsung berlanjut ini menghibur pian kami nang satu mat lagi menampilkan kepada ibu bapak berataan nang di sini baik di pelaminan pengantin dua lagi bini lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu di muka nang duduk bedangkakan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian lalu kami madihin hari ini mana rasakan kita menghibur pian seberataan baik lalu nang di muka nang baca mata hirang atau nang bebejo habok nang awak saling kenalan bila awak lama pian nang kade rugi saumpama nang belegi cilai untung nang lagi karena bila bahan tak itu kada bergerak lagi mana awak lama bilanya cilai hendak ingat tahan 10 kali paling lalakiannya nang kada menyanggupi jua awak lama banyak untuk terjadi apabila hendak membebem jangan dilebih alah dilebih lalu tak lupa kami menyapa nang duduk di belakang orangnya saling banyakan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian baik acil bebeju hirang atau nang beju kuning nang memicik HP lihat nang asik sulangan atau ading-ading di belakang sing kenalan nang ini bang binanya cacilai kencang makan lalu nang tak lupa ulun menarusakan kami cilai madihin hari ini nang panutupan karena imbah ini pulang nang ulun auran karena nang di rumah hendak acaraan maklumi bulan gini bulan nang maulidan jadi nang lawan aja nang kicap di tangan adakah lagi di rumah nasinya lebihan lalu nang tak lupa ulun menarusakan itukah tadi kakak nang pian mama dehe nang karudung hijau jar nang bunga sakali dasar ini bang do katuju malirik pasti kikira tuh bang inya cil tuh masih bujang atau sudah belegi lalu bang inya sudahlah tuh belegi saumpama pian belum hendaklah lawan bang bel dini duit terjadi lalu lawan pian sedikit ulun patehi bila begini wan bang bel pian nang kate rugi karena nang bejiuman bisa pian hari-hari akibat bejiuman sidin nang tarajaki tuyat karena jure di tengah kade begigi jadi nang lawan pian ulun nang mau cape jadi nang tidak lupa tak ai ulun badehi sudahlah nang ujar ulun pian beisi lagi
Bapak Ahmad Mauji beliau diberi ngaran Nang Sidin lawan kami ini sudah mengundang Pak lah terima kasih banyak kami ucapkan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian kepada pengantin bila au berduaan au mami cek api itu ya tak laki binian jaga pinaranai berangai beragapan istilah tebang kata sudah juga dihelalakan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian abang kami ramin jebik kebanyakan lalu lawan pian bangai kami doakan mudahan jadi sidin hibak samohaan masih di sini kan